Siya ka na. Sukat lagi di. Nah, ada apa batte? Masih itu. Kalau di bawah kanan itu tuh didapatkan yang apa isi? Batik lagi. Ini sa kanan. Tengah kanan, tayo kan. Tayo. Nakasako na takas pa lang eh. Pag hindi dagtip. Pagdaplag ka sa diyan. Nakatalak. Batik sartan. Malatapak pa kanan danom lang ti naynayon ng ton. Na? Baka mo, tapagsang kutam to. Batik ko sa adon danon. Tamat din. Tapos ditila tagaya mo tatlo na lalaw da. Batik betan. Amo tapak pa kanan nun. Kalinong na yun. Nga malinong konti. Kakit danom na tanay na yun to natin ko pa. Dapat ka nang dagtaan mas mapis ang dami no makanda nga eh. Hindi magbumangsit niya danom.